Hrvatska tek iduće godine ulazi u Europsku uniju, no hrvatski pivari već su u njoj. Punopravni su članovi Europske grupacije pivara i već mogu lobirati u Briselu. O tome, ali i o stanju i trendovima na hrvatskom tržištu piva, razgovarali smo s Perom Ivankovićem, predsjednikom grupacije proizvođača piva, slada i hmelja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Za hrvatsko gospodarstvo 2011. godina je bila godina stagnacije. Što je sa industrijom piva? Pa mi smo imali sreću. 2011. godina je bolja u odnosu na 2010. za 5,5%. Čemu to možemo zahvaliti? Imali smo vrijeme izuzetno i kvalitetno i dobro, jer vrijeme je glavni element u industriji piva. Znači dobro vrijeme, veća potrošnja, loše vrijeme, slabija potrošnja. To automatski povlači za sobom i broj turista. Znači dobar broj turista povećani u odnosu na 2010. godinu. Ali imali smo i jednu izuzetnu inovaciju koje su sve pivovare u Hrvatskoj prihvatile kao svoje, a to je proizvodnja radlera, odnosno limuna, koje je definitivno utjecalo vrlo pozitivno na ovaj rast u 2011. godini. Dakle, u 2011. godini na ruku vam je išlo dugo toplo ljeto, ove godine očekuje vas Euro u nogometu. Je li realno očekivati slične ili još bolje rezultate? Pa postoje procjene da taj rast koji smo ostvarili prošle godine i na neki način smo i vratili se u 2009. jer smo imali 2010. pad, očekujemo da ćemo ove godine imati blagi rast. Taj rast će se kretati od 1 do 2%. Na čemu to baziramo? Da, Europsko prvenstvo kao takvo je jedan od momenata koji nam ide na ruku. Sve pivovare zna se da u Hrvatskoj se angažiraju oko toga i organiziraju po cijeloj Hrvatskoj gledanje utakmica naših reprezentacija. Ali zavisi koliko će naša reprezentacija biti prisutna na Europskom prvenstvu. Neke procjene govore da po svakoj utakmici kad naši igraju, poveća se prodaja, izvrši se povećana prodaja za cirka 8 do 10 tisuća hektolitara piva. To znači, ako naši reprezentativci budu odigrali 4 kruga, očekujemo između 40 i 50 tisuća hektolitara pive. To je jedan od dijelova koji će definitivno pomoći. Drugi dio je, očekujemo i dalje da ćemo imati lijepo ljeto. Očekujemo i dalje da će doći i veći broj turista ove godine. Takve su barem najave. Ali ujedno i dio koji smo postigli prošle godine kroz ove inovacije, očekujemo da će svaka pivovar za sebe vjerojatno napraviti dodatne pomake i u marketingu i u inovacijama, tako da ta blaga, odnosno konzervativan pristup gledanja našeg povećanja u 2012. godini je opravdan. Od 1 do 2%. Mislim da je dobro. S obzirom da je pivo ipak alkoholno piće, industrija piva ima određenu društvenu odgovornost. Na koji način manifestirate tu društvenu odgovornost? Industrija je 2005. donijela svoj kodeks marketinškog komuniciranja. On se bazira na kodeksu koji je donesen u Europskoj grupaciji pivara. Znači, mi smo ga primijenili i dali smo znači, obavezu da svaka pivovara mora voditi računa o tome šta i kako reklamira svoje proizvode. Da bi se eventualno zaštitili mladi, da bi se eventualno svugdje gdje je prevelika konzumacija išlo protiv toga, a svaka pivovara za sebe rade određene aktivnosti u kojem govore: konzumirajte alkohol, ali u tom trenutku nemojte voziti. Odnosno, konzumirajte, ali odgovorno. Znači, to je akcija koju sprovode sve pivovare, a na nivou industrije i na nivou grupacije imamo i kodeks kojeg su dužni svi poštivati. Spomenuli ste Europsku grupaciju pivara. Od početka ove godine hrvatski pivari su, da tako kažemo, učlanjeni u Europu. Što to znači za hrvatsku industriju piva? Tako je. Pa mi smo ponosni što smo od 1.1. postali dio evropskih pivara. Znači, mi smo 28. članica, kao što će Hrvatska 1.7. sljedeće godine postati 28. članica. Što mi dobijamo s tim? Pa mi ćemo biti u centru svih događanja koje se odnosi na industriju na nivou Europe. Znači, ono što se dešava u Europskoj zajednici i njihovim institucijama, imamo izuzetno moćnu organizaciju pivara na nivou Europe koja štiti naše interese. Ali ne samo da je to interesantno, interesantno je da mi kao članice u našim zemljama ćemo uvijek biti informirani pravovremeno što se priprema po pitanju zakonske regulative, a vezano na
pivare, pa ćemo koristiti lobistički pristupe da bi naše eventualno predstavnike u parlamentu Europske zajednice mogli lobirati i pripremati za interese industrije pive koja nije mala na nivou Europske zajednice.